Kaunti ithathatu, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, Laikipia na Isiolo nicio ciĩrĩgĩrĩirwo kũgunĩka na waki wa barabara nene ya kuuma Kenol igereire Sagana o nginya Nyeri na thuutha ũcio inyitithanio na Isiolo. Rais Kibaki alituanzishia, akatutoa kutoka Nairobi, akatulete hapa Thika. Mbele ya mwaka huu uishe, mimi pia nitaisukuma sasa kutoka hapo Kenol tuende mpaka Sagana, mpaka Nyeri ikielekea Isiolo. Na mambo haya tuwafanya kwa sababu tuwajua maendeleo haya ndio itarahisisha usafiri wa binadamu na pia mizigo ambayo tunapeleka kwa soko. Minista wa barabara James Macaharia augite nginya riu aikari icigo-ini itiganite iria cikuhutio ni waki wa barabara ni maheanite mawoni mao na thirikari ireranira ati no iguthie na mbere na kwamukira uge wa andu aingi toria kungihotekeka. Ako ni matuka maria me barabara-ini, ako ni migunda ira barabara-ini, na koguo ni tuigite budget ya ku make sure ati mundu wothe uhutitio ni bara ino ni ekutuga compensated, na nikio tweka public participation tutarabia kumiaka. Neo barabara ya kuuma Kenol kugerera Maragwa o nginya tauni ya Murang'a, minista augite ni ikwaramio niguo gicigo giki gitigatigwo na thuutha uthii-ini wa na mbere, kuona atongoria Kaunti ya Murang'a mendekithitie barabara ĩyo nene ituikanirie Murang'a. Tutagugerwa mweno wa Sagana ni ukuona ngari ni nyingi muno mweno ũyũ gwa uthii Murang'a nacio no nyingi, no ratugite tugwikira during mweno ũcio wa Sagana kwambiriria tucoke twaramie barabara ya kuuma Kenol guthii Sabasaba, guthii Maragwa, guthii Murang'a, guthii Sagana. Ihinda-ini riri waki wa barabara itiganite ni uruguritio itanya ari kuhuthia mithiere makiria ya onjoria na kunyitithania kaunti niguo kugacirithia utonga wa bururi. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.